Te prolog sa chisin mentangan update ya kani ka challenge te kumakan mau kani ka challenge kadai kumban ban kan mau yafi ka challenge kadai na ka banta kitu tang kitu ki bayo direct na do ar pulai tarik kinu ki bafiyo direct mafi bakot mafi insa kenya ka hakani ka competition te ki ID ki bafiyo te insa kani ka phila ban yo ke free registration ro khen bat kitu ki ba siuro ki laban ngi khen lang te hakani ka free challenge hadu ka khandriu tarik banai bapra kila bon ki ba activate bat ki bala bompat activate ru kidang bon te hadu ka khandriu tarik menta kamut kani ka kan kut hadu ka khatsan tarik banai ba khandai kamut menta la dingi khenya du menta ka step kamut khatsan sngithik ka mo sashi banai bitik ban ya kani ka competition te to menta ngi pe ya first menta ban yo cool layo dai ini sar Air Force dekat la yo ya ka goal menta i treshito ma menta la poi ka goal ka total ka long lai pusan ka total but ar pusau na left but na right ar puway teli ki ID tenang ta one bar i Miss Jessica Rengklem kat pranal naka left but arpuway naka right but balai Miss Durga Dhar khatsanna left but arpu khatsauna right te long bronze one balai akan neka kerdan akan neka free challenge te kublai shubun na benta gitu but mentangi dangdon iba dang mi thmai ba yu ide Miss Hakani Paya Sushen te ilayo lepang ni line left bandreu teliki ID naka ndreu nguna left na right mo te khandai total te but ini isar Aldus lengkoi ro badang chu sedang ban yu te itu ilayo isar Aldus layo khatsan na left but khatsan na khatsan na left hoy not total na left na mar na right jong ila bon pa te tang na left kam tang na left te na left ro ki ba job dele ki ba don lapa na right ila ban train na left bait te komto te ki don hi ki ba yu ki bala kham poisa ka level ka ba alis ki bala cross ku madam Probina pakem nang ta Miss Batip Sngitar yang te nang ta Carlos yang sayang te ka Carlos ang to nang ta i wan banu balai basau Batip Sngi to Miss Batip Sngi la don khat phra gini dangsa ki badangsa be ya ka khat phra ki ini Miss Beautiful Sheila nang ta beautiful dekhar dangsa khatsau nang ta khat phra biang i Miss Chailin Marshra dangsa khat phra te nang ta i Miss Seni Letep Seni iru de emerging leader i Miss Seni Letep khat ar ka total te karban ba pin yetre nadu menta ka sngi sa ka shibnai pin sa yo por ban tre chitom te all the best na ka banta ki tu gi ba bakaloya ban tre chitom tang hapo lai sa sngi sila yo ban bat ya ka kedan ka ban kong ba ar balai te Air Force dekhar la tre chitom ma very good nice keep it up and ila yo ya ka goal ila kwa ban ongon poi ba ya ka goal se sisai la yo ban banta ka goal te karban instant nang tre chitom bat ka team kanang ba pin poi sa kanika first haka bakado kinyo ki price ka long surprise na ka banta kanika gift nga namya thu ra banta ka price te kitu ni bayo na kong ba ar balai ngan aida ka price ka ba khap biang hina banta kanika challenge te kublai shibon